ovako sam ovdje pa malo ću razgledati lijevo, desno. Obično ovako ovdje vidiš kakvu rupu, evo tu pored nje zna biti diva, one tako voli. Tu se mora napraviti zrunca. Evo ih! Evo. Aj, tu su kapitalni primjerci opatijskih tartufa koji su, ne znam kojim slučajem, zalutali u majicu. Eto ovo. Joj, da ne složim se. Ovdje se ne može opisati radost, kad se ovako ugleda ovo, onda se isplati sav put. onda čovjek... Evo ja ću ovu jednu. Pošto smo zajedno vrali, moj kolega, ja ćemo ovo podijeliti, ovo sve. Da to bude tako lijepo. On je ovdje u jagodama, Niko, vidiš? Evo ovdje ima oko i ima svega. Raze, beri. Berem. Beri. Ja, vidiš ovaj put. Ovo se isplati ovog puta. Vidite, ovo su vrlo mladi primjerci, još nije formirao. Još nije fermentirao. Još nije završen njegov rast. Ja. A mi smo ga uzbrali. Ovo će biti. Ovo su pravi lovci na tartufe, pogledaj. Aj, živim. Znači ovaj teren je, gdje smo mi sad otprilike za početnike. Pristupačan je, jel? Ovaj teren ovdje je za one koji nemaju puno iskustva u... I oni su toliko naivni kao što smo mi, jel da? Pored same staze, ovdje je staza 3 metra, znači mi smo se odmakli od staze da se ne bi zagubili. Ali zato... Sad je u kadru otprilike jedan dio kuda prolazi staza. Dio bob staze. Jeste. Dio. Pogledaj ti, ovo vidiš. Ovo je staro. Tamo sam pomislio da im je promakla i iskusni. Evo sad, ovo su sad kadrovi kako jedan iskusan. Jedan lovac, jedan sakupljač. Snima, oko je soko, ali nema grila. Ali to su oni početnički ti koraci, kako se to... Ne mislim se na početnike kao početnike, nego startni. Startni početak. Ovdje ćemo malo u školu lova na majačke tartufe. Prvo moraš imati dobar štap. Kada odabereš dobar štap, onda se odmakneš od puta, po mogućnosti jedno 16 metara i ideš, tražiš. Vataš pogled lijevo, gdje su 5 metara od vidu stoja. Lijevo, 5 metara. Evo, malo je teško pratiti. Ovo je vrlo iskusan sakupljač, pa ga je vrlo teško stići kroz ove vrleti. Ali evo, pokušat ćemo nekako da se... Zavodni stav. Ovo je stav ko golfa. Ko golfa. Evo, samo malo da se još probijemo kroz ovo drveće, da bi što bolje to... Ovo je škola. I sad bacaš 5 metara lijevo od vidnog polja. Da li ima gljiva? Desno 5 metara, baciš pogled. Ako ima gljiva, i nju odmah vidiš. Odmah nju vidiš, ona se bijeli. Ili do drugog slučaja ove sakriven pod lišćem pa i ne nađeš. Evo iće malo dalje sad. Evo, teren je, ali vidite ove iskusne poteze se to kako to, sad smo naišli na jedno drvo, evo ga drvo, ne vidite od njega ništa. Ali dalje, sve teže i teže pratiti. Sve i dalje. Opa, evo ga gore, dole, evo ga. Teren je jednostavno. Zato se dužine ovdje nastavne.
Evo neko je ovdje zabilježio, vidjet ćemo sad jednu oznaku. Pokušat ćemo sa kamerom da to, ovaj štap, evo ga na sredini. Neko je tu zabilježio, tu je nekad bilo gljiva. A mi ćemo ipak... Mi ćemo ipak dalje ići sad. Kolega snimatelj, da se ti ne bi citirao za put. Ovdje imamo jednu poprečnu stazu koja vodi na naš put. Prema tome možemo se vratiti. Može završiti snimati. Možemo se vratiti. Demonstracija i komad. Nije sad torba. Nije torba i post. Nema ti da je baš ne vidi knjiga. Idemo gore. Jedno, evo go. Nije. Jesmo se ono, treba put. Evo, stani. Kamera. Da li je ovo stara? Dobro, to je bio neuspjeh. A bio je se tako je dobro, a bit će ovo jedna dobra. Nema, najbolje je bilo što s tim neslovno bili pepsi. Mislim među jagodama, živa među jagodama. Ovo je... Dobro, ima još 11 minuta. Nasnik. Evo da vidimo šta ima još sad ovo. Ipak je lovac na tartufe nanjušio jedan karakterističan primjer. Evo je. Ovo ti je jedan kapitalan primjer majevičkog tartufa. Evo vidite kako se to rukom lagano otkida dole, da ostane korijen taj dole, tako da ostane to i za buduće generacije. Evo malo ćemo sad ćemo pokazati ovo malo izbliza. Ovo je otprilike tartuf prve majevičke kategorije. Sad ćemo ga malo približiti. Ili tartuf prve kategorije majevice. To je to. Mi smo to demonstrirali, dovoljno je za našu televiziju koja će ovo prikazati na internet channelu.